Egunon guztioi. Bataiatu hon batzarrera bildu gara. Ez da hau santuen maila hobeak izan nahi dugunuak baizik. Hori da jubileua. Itxaropenean bidea egitea jainkoarekiko batasunerako, santutezunerako alegia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Zenide maiteok, hurbil gaitezen jainko zuzenengana. Apalik eta bihotz damuturik eta geure burua bekataria itortuz, eska dezaiegun errukia jangoikoari. Jesus jauna, galduri zegoena bilatzera etorri zarena. Erruki jauna, Jesus jauna, guztion erospenerako zeure bizia eman duzuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, zeure seme alabak sakabanatuak biltzen dituzunak. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
egin dezagun otoitz. Jainkoa guztidun beti erekoa, sendotu gugan sinismena, esperantza eta maitasuna, eta egizu hitzematen diguzuna lortu ahal izateko, maita ditzagula zuk aginduak. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo apostoluak Timoteori egindako bigarren kutunetik. Anaia maitea, ni neure bizia opari eskaintzeko zorian nago, gainean dut mundu honetatik joateko ordua. Borroka ona egin dut, bukatu dut lasterketa, gorde dut sinismena. Dagoeneko zain dut garaipenaren koroa, jaunak epaile zuzenak azken egunean emango didan koroa, eta niri ez ezik baita haren agerraldia maitasunez itxaro duten guztiei ere. Nire auziko lehenengo defentsan ez zen inorratera nire alde, bakarrik utzi ninduten denek, jainkoak ez diezaiela kontuan har, baina jaunan neurekin izan nuen eta indartu ninduen, nire bidez mezua osorik iragarria izan zedin eta gentil guztiei entzuz esaten. Berak atera ninduen
lehoiaren hautik. Jaunak aterako nau gaiz guztitik eta salbatuko, zeruko bere erreinura eramanez, berari aintza menderen mendetan. Amen. Jaunak esana. Jesucristo gure salbatzaileak, ondatu du eriotza, eta argitara atera bizia, berri onaren bidez. Aleluia, aleluia, Jauna zurekin, eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jaunak esana, Gaurko egun honetan, bi gizon ditugu, tenplura igotzen dienak edo sartzen direnak, jatorri desberdinetik, histori desberdinekin eta perspektiba desberdinekin. Bat fariseua eta bestea zergabiltzailea edo publikanoa, bai? Fariseua judutarren legea segitzen duena, aldiz publikanoa edo zergabiltzailea tenplura normalean juten eztan pertsona. Garai hartan zergabiltzailea gaizki ikusita zegoen bai hirian, bai herrien, zergatik enperadorearentzat edo erromatarrentzat lan egiten zuelako. Zertan? Zergak biltzen. Eta garai hartan, zerga biltzea, geure dirua kentzea zan kontzientzia zegoen, ez? Neri dirua kentzen didazue, erromatar horri, edo erromatar hoiei eman alizateko, ez? Horixe zan bere lana, eta etzeon ondo ikusita herri mailan. Beraz, hori baitare, barruan berak onartzen zuen, eta bazekin hori gaizki egiten ari zala, eta pekatuak zitula. Hori etzan pekatua bere egitekoa zan, baina zegoen ondo
ikusita. Bi otoitzean jartzen dira, eta bat, ohituta dagoenez otoitz egiten eta tenplura joaten eta baraua egiten jartzen da, eta bere otoitza hauxe da. Jauna, ni ez naiz olakotxea, ni ez naiz hau bezalakoa, ni hau baino hobeagoa naiz, ni hau baino gauz gehiago ditut, ni hau baino bestea berriz, jaunaren presentzian jartzen da, begiak igo gabe, ezin ditu, ezin dio jaunari begiratu, eta haus esaten dio, jauna, errukizak izkit, pekataria naiz. Jesusek parabola hontan, parabola bat dala esaten digu, segurazki batzuek, komentarista batzuek esaten dute zerbait gertatutakoa zela, ezta? Baina, parabolat bat bezala tratatzen dugu, eta Jesusek parabola hontan bat azpimarratzen du. Pertsona bat azpimarratzen du. Eta ez bakarri pertsona, baizik eta otoitz egiteko modu bat. Eta ez da judutarrena, besteana da. Porque azkenean geure bizitzan humiltasuna faltatzen balima zaigu eta besteak baino gehiago sentitzen balima gera eta perspektiba horrekin bizi balima gea geure bizitzan eta geure erlaziotan noragoaz. Bide bakarra daukagu, besteak zapaltzea, besterik ez. Hori alda bidea. Jesusek gaur hori azpimarratzen du. Humiltasuna. Eta askotan gurire pasatzen zaigu, Barruan eduki dezakegun kontzientzia da, behitu ni meseta jute naiz. Nik limosnatxo bat ematen dut, pobrei ere ematen diet nire aportazioa, eta hau baino gehiago naiz, hau ez da mesetara joaten, ez da behitu bere familiekin, tal, eta hortan ere gu ere eror gaitezke. Beraz, Jesus gaurko egunez esaten digu kontuz zertan bihurtzen gera. Egon gaitezke jaunaren gauzetan, baino ez gera egongo jaunarekin. Eta hori arrisko handi bada. Si en la vida falta humildad, nos podemos convertir en unos monstruos, en unos egocentristas, en unos tiranos y en unas personas despreciables. Soy duro, sí, soy duro. No tengo la sensación y no creo que esté equivocado. No lo escucharéis en las noticias porque no saldrá intencionadamente, pero no nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a ir al campo de fútbol del Zumayaco, ayer. ¿Qué pasó? Pues un buen chaval de 16 años viene con toda su buena intención a arbitrar 2 partidos de fútbol. Empieza el primer partido, termina y tiene que dejar a mitad su labor porque sale llorando, sale descompuesto, sale amenazado. ¿Por qué? ¿Porque le ha ido mal el partido? No. Porque los padres de los niños que estaban jugando le hicieron todo lo posible para maltratar a ese chaval. En Zumaya, Aquí, Los niños que tenían el segundo partido no pudieron jugar porque no había árbitro, comprensiblemente. El niño, a saber cómo hoy está en su casa. Los chavales, los padres de esos chavales, a ver cómo están. Si nos falta esa humildad, podemos destrozar la vida de una persona, de un niño. Y nos preocupamos de los niños de Gaza, que está muy bien, pero a los nuestros los tratamos así.
por nuestros intereses. Y eso, a mí me cabe una sola pregunta, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Esos niños que ven la actitud de esos padres, cuando ellos sean adultos, ¿qué es lo que van a justificar? Posiblemente sin culpa ninguna justificarán aquello que han visto de los padres. Y en esa sociedad tendremos que vivir. En una sociedad en donde no hay humildad. En una sociedad en donde yo tengo que ser más que tú. Yo te piso. Yo, si puedo, te hago daño para ser yo más que tú. Por mis intereses, no por un bien común. Pues hoy le pedimos al Señor que tengamos en cuenta de todo lo que trabajamos en nosotros es para bien de la sociedad y de todo lo que no nos trabajamos en nosotros es para mal en la sociedad. Porque todo lo que tengo que hacer y no lo hago repercute en la sociedad y en mis relaciones. Por lo tanto, estoy aportando un valor negativo a mis relaciones y a mi sociedad, a mi pueblo, en donde vivo yo. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos que trabajemos conforme al ideal, nosotros a un ideal cristiano, a un ser mejor personas al estilo de Jesucristo, a esa santidad que Él nos llama. Y los demás que no tienen la idea de Jesucristo, pues que tengan la idea del bien, la idea de justicia, porque aquello que ellos trabajen para bien será repercusión en la sociedad para un bien mejor. Eso es lo que necesitamos, esa humildad de sentirnos servidores de aquellas personas que tenemos al lado, no de servirnos de los demás para nuestros intereses. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginiagandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuin aldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Jaunari egindako otoitzak berak bihotzonez zentzuten dituela jakinik egiogun otoitz apaltasunez. Jaunak indarra eta argitasuna eman dezaien Fernando gure kotzaileri eta Elizako hartzai guztiei. Eska dezaiogun jaunari. Por los enfermos, los que sufren en su espíritu, los que viven solos, los que están sin esperanza, roguemos por ellos para que encuentren la cercanía y la fuerza del Señor. Roguemos al Señor. El
ezberdintasun gainditurik, herrietako arduradunak denon ongizatearen alde saia daitezen eska dezaiogun jaunari. Elkar baita ezaguna, por todos nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que vivamos componiendo toda nuestra esperanza en Jesús, roguemos al Señor. Elkar baita Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo zure semearen bitartez. Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Aita guztizona, begira zuri jaun handi horri, ekarri dizkizugun duai hauei. Eta gizu, geure zerbitzuaren adierazpen den eskaintza hau iritsi dadila zugana. Eta gorez dezala zeure izena. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guztizantu jainko alguztidun beti erekorri. Badakigu zeure almen handiaren egintza dela, gizakilkorrei jainkozko zeure laguntza ematea. Eta geure izatilkorretik ateratzea hain zuzen zendabidea. Horrela gizon baten bidez galduak zirenak, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, zeure handitasuna aitortzen du aingeruen taldeak. Beti posez elkarturik zeure aurrean. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Jesus Arrizabalaga, Maria Jesus Martija eta Jose Guerra, zeure zerbitzariak. Eriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, piztueran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Guadalupe, Juanita, Maria Luisa, Conchi, Maria, Rafael, Diego, Piedad, Juli, Abilia, Jose Mari, Antxon, Miren, Javier, Retola Zaloidi familian hildako zenide guztiek, Blanca, Rafael eta Maria, Conchita eta Jan Gebrail. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengo guztiok betiko bizi eritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezago.
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorionaren itxarpenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Señor, zure etxean zartzen, baina ezazuz bat eta zendatko naiz.
gaitezela beti egon. Gure ondoan jarra, egon zaitez beti. Zuzara gure bide, eta gure bizi. Gure ondoan jarra, egon zaitez beti. Zuzara gure bide, eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Hauna, geure fedearen sakramentu honek egin dezala gugan berak adierazten duena. Orain irudiz egiten duguna, gero egiaz eta bete-betean har dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharrak, avisos. El sábado, día 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, celebraremos la Eucaristía a las 11 de la mañana, como cada domingo. La misa de víspera será a la tarde, a las 19 horas, Saspiretan. El domingo, día 2, en el Día de los Fieles Difuntos, la celebración tendrá lugar a las 11. Datorren larun batean, azaroak batean, Santu guztien eguna ospatzen dugu. Eukaristia goizeko 11etan izango da. Bezperako meza arratsaldeko 7etan izango da. Eta igandean, azaroak 2an, anima guztien eguna Eukaristia 11etan izango da. Hauna zurekin. Eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakegan.
Eskerrik asko etorri izaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.